ka taupati mawai bosi langsung na bacanya ya kursi ke patapulo si dinapaninun untuk kecerdasan itu. Kung kana tama buntu-buntu. Pati makbani langsung tabacanya aja no kecapak nasengi langsung oleh dari langit. Bismillahirrahmanirrahim. Pak dong ako mebosi baca Allahumma hawalaina wala alaina. Jadi kiri ngipate na pitta napa ibaca Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina. Napa ibaca takbat tiada ketelu. Insyaallah ya kubosi itu pajak. Ya kubosi. Tetapi bosi itu dibaca. Ini cucu baca pada bosi. Bosi itu dibaca. Aja tempat di bosi, iya kode napa aja berarti barakat itu napa ngomong alakan. Barakat napa orang ni aja nata ada nata pun nata baca itu ada napa aja bosi. Akaran nuki maka ada barakat. Iyo pokok tabaca ya rona napa aja berarti na lebih bentuk itu barakat. Jadi itu tahu pandai tadi na melo pak di bosi. Cuma iya ko bosi pi na baca aja mau kada sebelum bosi na baca deh. Bosi pi ya na miti na bosi baca ni. Ya ko baraka ya tu bosi mataru tapi ya ko bosi itu cinampak palingan 2 menit 3 menit aja. Makiro. Tabala mero tau? Ha? Allahumma hawalaina wala alaina. Ya, mapunco ni. Allahumma hawalaina wala alaina. Kenapa baca takbat tiada ketelu. Jadi itu ya ko bosi pi baca tes ko macara maka na bosi baca itu baca cinampa kurang ya ko pagai berarti napa barakah we Allah taala cari ya ko de napa aja maka bosi barakah ya napa Allah taala. Ulama aja tepat di upui di pamaja ngacara mapan ini bosi. Apa tu ni de itu bosi angka barakah. Ya na tu ampai ko tonakan na way bosi baca Allahumma sayyiban nafi'an. Kuto memang bosi-bosi. Ya kuto lo galungin na bosi baca ro Allahumma sayyiban nafi'an. Dibaca. Dia nakan nakitu bolo ko ya tuwe bosi pakanna. Ya ko ya ti baca dia nalasay ti way bosi. Namo mak bosi-bosi kini ta malasa. Ya dibaca Allahumma sayyiban nafi'an. Tapala niya ro. Ha? Dia pakun-kun to ngato sa dibela. Iya. Ya kong kana ta na memang bosi bacanya tu nampai warusara atau ko pala 5 baca nampai 10 lun na nampai suruh mak bosi. Insyaallah dia napa bulukan itu. Iya. Jadi Allahumma sayyiban nafi'an. Iya. Jadi ya itu pak dongan na bosi, penakan nak kibai bosi. Ya aja tapi tu maka dibulukan di maga dek. Ya ku ya tu tabaca manci pak murah. Jadi aku meki ko manci pak murah we bosi ya ti pake. Pak mega tu to kono kana we bosi ta pemagar lima ga ya ke tu na baju insyaallah deh. Ya tu. Ya toro na pak buruan na bita. Ini sana bita maka do ya we bosi angkong kalasa na tira sakon ni bawe. Jadi ya na pak do nang ibaca na lagalasan na. Baraka na manilolongan. Nah, ya naro. Iko ceki na lasay we bosi, ya naro tabaca. Allahumma sayyiban nafi'an. Iya. Iya mandari lalo tu kubosi manganga. Kumamotor kalau buka sumpah tu baca ya kursi napain ngapai kong ka taupati mawai bosi langsung na bacanya ya kursi ka 40 si dinapaninun untuk kecerdasan itu. Kong kana tama buntu-buntu. Pati makbani langsung tabacanya aja no kecapak nasengi langsung oleh dari langit. Tatanika cina patabaca ya kursi ke 40 situ. Setiap latu cica tawarrung ina patawarrung mataru tangga 40 si dina patapinungan. Insyaallah encer otaknya. Enang kana anak buntu. Tulimangan kami kong kay podang. Itu. Isa jalo kasunalangi. Itu sagut. Ya tuh. Saya itu 2 kali didoakan pakai itu. Munrina ya manitbat dogi. Iya manidongi monrina itu. Jadi bacakan ayat kursi 41 kali. Itu. Jadi itu Pak Borala ada ko anak-anak melo ku macai. Itu kecerdasan anak. Itu air hujan. Pak itu bosi barakah.
sallallahu ala